Ki khubor ka bate si TV. Lawan Rashapi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. The most awaited festival is here. We have the big names like the Linkin Park tribute, Sanam, R&B big guy Neo, ex-Boyzone and heartthrob Ronan Keating, and also the guy who just entered the EDM Major League, Jonas Blue, from November 17th to 19th. Be there, guys. Tickets at rockskitickets.com. Kumshi benta banya dan bentalang bat barok ki Khun Swet ne ki Khun ki bama de ki jing ha ka jing em ka jongki ka reach Shillong Ministry menta ka si ka khat pratrik unai weng kala ya Kmen lang kum ki ni ki khenna da ka penlong e ka jing rakhi Children's Day arajar arpulai ya ka ni ka jing rakhi Children's Day la penlong ha ka hall jong ka office UDP ha ka ba polling do ulawan kum kong san ki Khun Swet ki belawan sha ka ni ka jing le Kmen ki kin thop ki khenna jong ka lawe ba pharna Children's Home Open Day Shelter, ka Open Day Shelter Maubley, RMS School, but na ka Open Day Shelter Nomansong. Lapin po pin ping ya ka ni ka sngi, lingba ki jing ruai, ki jing sha jong ki khenna, but ki jing ais ngob ha ki boba polling do ulawan ra na ka benta ki khenna, ha ka ni ka jing rakhe, but kumju ru ka jing play pat ba ya ka Christmas shoebox outreach. Dia bat kumjuru ban sai ki aga jinglong mensin ka jongki ai kulei pi baro nado I host jongane ka program I kong haris nombri ki kena jongka lawai bapnai Children's Home kena jongka Open Day Shelter nanta ka Open Day Shelter Maubley, RSM School for the underprivileged, Open Day Shelter Nomansong, Gongdapi Kasati, but kiwi deki hot joga ministry. Awan ningkong I could play Happy Children's Day, Happy Baby, wala kalade dien Laiski jongka Children's Day Henry ijiet yakne kasni kaba ikame keluit banyak kedua langkum ni kalau kau ban keren haga jengelang ke babun kide ki hab kibaret nama alba haba ngi nang keren ki hab ki jongiru ki keren ha jo bor but apa kila pun ngut makile kasur ke jonga kaja no tina kata-kata man kren lengkot kat bala awan Ryngkat kejing ai kublei but kumju Ryngkat kini ki song jingarap ki gift na benda jompi but kamtam kejing duai ba kublei ubolong kupa jongi unum I no yapi iweiru but ruju ublei uong ba iwei semieng ru inam ha klem kejik dip jonga de katno khamtam kajik kodor kajong pi iwei pewei don pi gidegi Khun Swet don pi gidegi ba lamat iki jing haka jingim kajong pi henry ingin ken mau ya gani ba kumba Pastor Ruben Lailam Katnis nem ya kene Ministry
mau yang hilang ba nong pen em jongi Jesus Christ apa ki kimi kilailam yeki kena banyo bunbu ya kti ga jongu halor ke kli ga jongi kisenran jongu kilabe yeki tu ki kimi ki kapa yang syuk wat penwet mal ujusu long babun kam rei ujubab no wang sya yeki kena bakin man sana amal dei naki bakalong kahima peneng the pastor ya chakmat hakane ka ministry ke jongpi pikot yang ahani ke minister jong social welfare ma phiru pre minister ma pibda pikot la ka jong ministry nga ada la ka jong ministry di kasih pier ba PPI nak kaman nga ayat nak kediang tambah dari keduk tinggi keduk lang harawe ke cakap di kejing le ke jongpi kapen ke mau yang hilang ba ke imlang salang ke baklan ke dai ke imlang salang ke basumar ya ki batlon ke imlang salang ke baklan ke dai ke imlang salang kaba sumar, kaba kentuk, kaba keduk, kaba kenir, syaki batlot. Nakwa makata kanang bedeng, batnya semua dan bok du benong hangi, ba ngilong kiba dan bok petang pereng kiat benai, ba ngasimti ya kadikat tenat social welfare, dan al benai menta, ke ministry ke jongi na Delhi. Kalau ai ke sanction ya kini ki center nak pentagi kena rit ki ba ai ba me ki kini ki bagi orang ki angan wan di center ngila yo thamai ars pa rib tali ki center ki ba thamai di bleu don banyu i banyalam bat ban betin yangi mereka berkoksan kalau mengipat ngile in lakajong ke bentang kadang kalau bagi di kat sautering kibun dengan exams ikhna kilong school but ni tak kata orang impak tentu dia kata dapat center jongi kilong baru saudong ini hak peluang lam lang susi jaka ini semua baksi bukan ada di sini sejan dan ini bilang baru kan ini dan children's home ni dan arti tentang ini dan pada kita di Children for Crisis Center ini dan pada ini jaka ke pendiri Shillong Specialized Adoption Agency. Di dan pada kini open day shelter di dan south ini, like Kor, Bonfire Road, Women's Song, baca boleh. Di dan pada ke school pada juga nak duduk kan, school. Di kita pada jadi kena kan. Kasi penai average South Spa sampai kena ni, syakir center di school. Street kan. Jadi kena long kiba sa residential te kumad long ni shimbe tak provision jo ko GGI ke but baru kiya imba ka child welfare committee di open day shelter ti kumtai ki long kunju di long any age but tang makin dia berproses kan prasna kumtai mo ngi pi monthly dari ni ai ke shakri haporo ki center ki homes ki school ko pangidan dan imba spa monthly services long residential kemudian ki offer ki children's home kini kena kipa nak kelak pandai ki often kelak pandai ki abandon kelak pandai ki surrender kan di open day shelter pada kita kena pada lagi besar cili tamalong scheme tu dan adult supervision nanta pada kita nak jaka ki long vulnerable long address kan ya kajing joki government scheme dan manu-manu yang lagi isu dan pramaki di kita kili condition dah boleh sikit kadang di Henry long point Indonesia mereka apa long kepentingan bijingnya long hantam long mentakat perasaan ya tray ini ni perkat akan reduce semua the numbers ngim sultanat panbun numbers ni kau akan reduce and unfortunately pada nang queue pada centers ni hak play kan kita ka pergi yang kedua si ke internet si ke jenglong ki lang salang jongi ko si ke lang jenglong likar ki family ki lang yelong sam ki pat ki pra ki sam
kebun mah kiki open di shelter ki kena ki jongi ki kena ki single mother single parents but kalong siya ka bombi isngan kan ti terkadang long leban ki center pada ngi dan program kum ki counseling vocational training nanta pada ngi link ki government scheme HIS Aadhaar nanta pada ngi pertikena bikinyo ki jing sumar ki pang nanta kan basically ko sumai hi menyadai ka hak jogi kena we fi mana hi of course kam keren ni kini benar children school kini ki ba long tam of long often da kita dai kini shelter mainly ke dau ni kini ka jing bam don jong ki jing long ka ki long ni masam jing fra but kita kamtam ni ko ki dan apa ki pabun kita pitang kimi single mother kan kita ada study ke pengilaler ke pengilaler release kan kita baru kita ni shy kata ke jenglong kita kena ke jela ke terbang hari ke urban setting journey kan mereka cerita manong percentage kan tambah long kita show me long majority jadi kita kis kan they were not different number tu kita baru long mau pi ka thong hi jo ministry ka long manyadai ka hok chu kena tapi kena baru kini banyak hok ke jampi tega mut long ada fikiran kena hok banyak kuat ke khia hok banyak jidang start ke akan thuk lang ta di kun ke school ke bangidan ke school ke baki iyo ni school tendre umni tang ke school ni nilai kini vocation training amang iperkhat ba nisik bamla banlek bha ke jingkuli di hendai pada kita sap pada kiwe kita kena kita pas carpentry dan kita kena kita yolik training kapsnyo hikai kita hikai sujan hikai thanmula hikai basketry kita di program ke pengilih ki centers kan bang tak kerja community baru ke sini tu lah yang lagi jom kejap ada ke por ki pengilih kita kena kerja kesat di kesen oh gila ya kat personal mentai Hai lah dan sini ke kena kita lah. oh ya kita kena long kibala he ti long kita ko pi kibale bha idan wi kena ubana surak mentau dan university kita idan kena ubana surak mentau di staff jongi udi instructor udi watri bat ni mentau ula ai training ye ki we pati kena di kumta kiladan hi taki so kan later dan ri mau ki bam ya pelajar common pat dan ni dan daripada long so far hadu mentah gila lah ban lah kan ni let's say kalau di kayom ko bagi ketso mentah amar khat prasnam tu mo tempat ada Islam tin ki adoption center jungi ki kena adoption ini baru long let's say ki so bila sang head ikwa ban penduna ngikwa ma kamde ka idea ka jong play kena kendam institution ni di bandar ki families and reda kapanang pet padang bon kan kajing ban kajing dok kajing tubdo nanta kajing ontu jeki prion nang kendong sesar bak kita ngi ki issue ko ba ha kan ti kumbalong menta ngila sedang balik we study hapo moyong kajing kimi tinti let's say dengila le analysis study di joni ngila ban stance center syatur kan ti gamut long kakam kanum patkut kan tabalong kumbalong aku ke ministry pada kajing khot jeni kalau bagi fokus ke urban poor kan study ni research ni apa urban poor ki kham shitom ni se bani ke rural poor mo sometimes sedang kendong la ban em mo nama ke im lang sa lang kadang dan nation ni ke kham shitom ke fokus jeni kalau bagi urban plus kini ke suburbs ki jeni kan kakam ti kadang